Pak, Pak, kemana di bapak tanya? Bapak di mana Pak? Tuh di situ kerja saku. Ayo naon nih ceng, lompatan gitu. Oh tadi itu tanya. Mak, Ay, di teangan kemana Pak di? yung perkemelasan sulung mga layak do. Nani Bukan jak. acis, Jangan. yang jajan permen. Dagang di duitnya namanya. Aduh, saalip be. Ya 100 sih mahinya ning di jajahat. Kira balikan deh. Masyarakat. Mulai di ngomong tuh. 100 Ya ya. 100 sih mahi kok nya. Sapoen ya jang. Heeh. Sih mahi. Nuhun ya, Mak. Hajung, Jajan heula. hati-hati. Ulah kasih sejalan. Ah, budak teh. Minta jajan be. Ayo loba deui ya, belahanan. Bebek heula. Hari si Ujang jajan, yang jajan. Ada dia lah.